Tepet kini ke video ke mentas ni ngan peni pi ka ledger apo forex ke bang trade mentau benai jun nadu dang sedang benai adu dakut benai te ngatred bitang ke wei tang ke goal hi lara pinu i hane history pa tang XAUSD barakhat tang ke goal bet yang ngatred lara ngasal ni ngabai hoi ki position gila bon ba ni kidan ke bangayo dan ke bangado kitu ki barat te spa lai pui dala nyup khandai pusan ki bangado tenata kum kutu shispa saw khandai pusau ki bangado lai spa lai pusan spa arpu spa khalai spa khasan spa lai pau ki de ki bangado kini ki treat ki bon hang ni kadau kalong ba kadai banga build position umdai bangi shim trade bunsin dai nakata kadau PE baki bon bagi trade kadai bangi build position ngi shim shakendian ngi i banga market kalit kat kum ka favor ga jongi ngi i ka biang ngi at position shusho te ngi i kadang lek biang shaka direction ga jongi ngi at position shusho dai nakata kadau kisa bon ba te menta ngan pen i pi ngan lek kete te jerong klik ya ka date bah ngala klik na ni na custom today mentas ngim dan iya ira kampat trade dengan lek nate ngan klik ya ka custom ngan lek u benai kan ketu ke start date na du tarik benai jun end date ado benai jun hi arab kandai tarik dan tu na dus tarik benai jon hadu arab kandai tarik benai jon tang ke goal bet yang ngatret ngen pekai pianal kapisa ba deposit baro kalong nyau spa arab $1 ngala say no ngala withdraw no $1 ke profit ke bangayo kalong shi hajar shi spa kandai $1 ka balance ke bangarang sa menta kalong shi hajar pras pa $100 ka fake account ka 6 judan ya kene ka withdrawal tang ka real account ka badan ya kene ka withdrawal ka demo account ka 6 judan ya ka withdrawal pinamla aban withdraw ha ka demo account pinamla aban long ito kan lani ka fake account ito bat ka real account tikani kedika real account ka jonga ka jong ubnai jun ka banga sim trade kidan ki trade ki bangi yo kidan ki bangi do tah